Kembali jebongan salah jigibut kula droget kibriko Cak Tosan Raffi Seberkari. Kang Sulaiman racun dunia. Monggo tampil di pagelaran Parman Maryam. Liasan Zuhan mare. Nah, monggo saya minta untuk naik di pagelaran. Ditambah lagi Abad Toh Supir Badalan, Yunus Bahak Badalan. Sujak Baidi Sumber Bendo, Mas Suyud, Cak Nur Hasan, Salim Misbat Sumber Bendo, Cak Sudalip Seberkari, Orep Putra datangnya dari Akeropa. Monggo tampil di pagelaran. Cak Bang HS Seberkari. Suari Nur Yasin Lawean, Cak Bentri Lawean. Nah, monggo. Nah, setelah ini dua seranggai. Duduk mana dulu. Ding dengan nih. Cecak Uri Putra, Cacak Sunalip, Salimin Pejajat Norasan Basuyun Sujabaidi, Abad Tohen Asasarengan Kang Yunus Bahak, Asumonggo Jaipongan Cak Bang HS, Sesarengan Suari Nur Yasin Caca Abadri Labeyen. Lele apa mas? Tamu ya geser le, saya bisa le. Kede aja terus. Lele Lima badalan deh. ada mon cintong mon sebu. Andi anak dua pada tak masalah le senajan tiga pon rande ngabas tiga le aratin juga nanti ngoda tadi anak tiga ngocak de bule maju mulai dumona kebaya. Pula bantika bakal odi sampana. Ya rebakin le aniko paling nyaman. Bulan sabel Arya le maren telasan. Hiburna Arya le orkes lesian. Saboran le menapi dukorang nyaman. Jasang posang bila neser dak bulan ate bulan nikah senang pon pada tapi jekasa du bulan pon reda tadi anak juga bulan muda Tak masalah senajan tiga potran ngabas tiga ratin juga ngoda tadi anak tiga ngocak de bula
lamar jadeng. Bila buleka selamaran Celelut. nyare dinaka sore pagena sokor bagus dikani ada pula betika bekal disamperna Ya repaken nikole sebane nyaman bulan sabele dia marina telasan hiburana ariale orkes lesian saborana menapi korang nyaman matur semanut. Terima kasih atas penghormatan Abah Tohid Supir datangnya dari Pataran, Yunus Baha dan Kang Suja Baidi, Bung Soyun, Cak Nur Hasan, Salim Misbah, Cak Sudalim, Horeb Putra Akropa, dan tidak ketinggalan Cak Bang Bang HS Bergari, Suari Nur Yasin, Cak Betri sudah tampil di Panggelaran.